Guwahati rong supialong ki padopon indeng kep aphong handloom day mate arani kitalon pachitonsi Sangpi Sabina Teronpi mate MLA Darsing rong hang aphan Handloom and Textile Minister urkho gwara brahma arideng pen karcho pon indeng kep handloom day kitalon amailong aluhiaman pen Handloom and Textile Minister urkho gwara brahma Minister of Tourism Jayanta Malabarwala pen pinangan kithe kidingatum chitong bumti Sangpi Sabina Teronpi aphan kidam tanga por pen tame alang ni kiklem kidam chipa duk pen karbi pindeng sum por aphan kipaching thur pon pen karbi akheita khei barim la pen pindeng sum pota ing chulim pu paklang pon bomsi nona por uwi kimya tuma phan na puson towar misen ki ja pon bom thek pon pot kiru pajer pon News report Karbin Long Live